turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Tubahaye ikaze rero muri aya amakuru yihariye ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubizi yabaye ejo kuwa kabiri. Ku buryo budasanzwe iyi gahunda iramara isaha yose twibanda nyine kuri aya matora cyane cyane ya Perezida wa Repubulika yabaye ejo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubarura amajwi yavuye muri aya matora yabaye ejo rero byatangiye kandi birakomeza muri za leta zitandukanye. So America, it comes down to this. Just one more day in the most consequential election of our lifetime, and the momentum is on our side. Ni kandida w'umugambi w'abademokrate Kamala Harris agira ati abanyamerika arabikiturindiriye umunsi umwe gusa muri aya matora afise ingaruka zikomeye ku buzima bwacu kandi ubushobozi bwose buri mu maboko yacu. So this is my last rally. Can you believe it? The rallies, these big, beautiful rallies, there's never been anything like it, and there never will be anything like it. Naho kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump ati iyi niyo mitingi yanjye ya nyuma, mushobora kubyiyumvisha ra mitingi nziza, mitingi nini, ntacyo bisa rwose na gato. Nuko rero uno munsi amakuru yacu adasanzwe amara isaha imwe aza kubashimikiye ku ngingo imwe rudende nk'uko muvyumvise ni amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu leta atandukanye batanguye guharura ivyavuye muri ano matora. Muri Leta ya Arizona imwe mu zishobora kuzovamwo amajwi azokwemeza umukuru w'igihugu agiye gutwara Amerika, ibiro vy'amatora vyapfunze mu kanya. Muri iyo leta iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika, ijwi ry'Amerika ryaharungitse dirwema kuturabira uko vyifashe Edi. Hirya no hino muri leta ya Arizona ibikorwa byo gutora byagenze neza muri rusange. Kuri za biro z'itora twasuye henshi hari imirongo miremire bigaragaza ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi abatora bagira hafi kuri miliyoni 2 bari baratoye mbere. Ibibazo by'ubukungu, ubuzima buhenze, demokrasi, kugabanya umubare w'abimukira binjira muri Amerika bakoresheje umupaka leta ya Arizona ihana na Mexique ni bimwe mu bintu byari ku mitima y'abatuye iyi leta. Bideri twamusanze ku biro by'itora kuri kaminuza ya Arizona State mu mujyi wa Glendale. Mu kiganiro n'ijwi ry'Amerika yatugaragarije ko afite ubwoba ko Donald Trump aramutse yongeye gutorwa demokrasi muri iki gihugu yabihuye n'ibibazo. Muri iyi myaka 18 ishize twagiye tubona amagambo mabi avugwa na President Trump agashaka kutwibutsa aho twavuye, uburyo n'abantu benshi bamukompare n'abadiktatere bo muri Afrika n'ibiki byose. Rero ikintu cyambere cy'ingenzi ni demokrasi. Iki gihugu ni igihugu cy'uburenganzira, abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka, bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka. Rero amagambo avuga yihanukira cyane, hari gihe ubone yuko hari gihe bitwibutsa ibyo twari tuzi, ibyo twabonye kera. Ibivugwa na Bideri w'umudemokrate siko byemerwa na mugenzi we Frederic Ntuye Kibogora w'umurepublikani. Uyu avuga ko Trump aramutse atowe azongera guhesha ishema Amerika ku ruhando mpuzamahanga, akanafasha guhagarika intambara zimaze iminsi zibasiye isi. Iyo umuntu ajya gutora burya nyine habaho ibintu by'ingenzi umuntu wese agomba kurebaho. Tugomba gutora dutorera future y'abana bacu, kubarindira umutekano no kubaha ubuzima n'uburezi bwiza. Mu gihe cya Perezida Trump nta ntambara zari zihari ku isi kandi imyaka 4 yose yashize ahantu hose hari umutekano. Leta ya Arizona ni imwe muri leta z'isibaniro. Ibipimo by'abatora bigaragaza ko abakandida begeranye cyane ku buryo bigoye kwemeza umukandida uza gutsinda aya matora muri iyi leta. Ku mudemokrate Bideri asanga umukandida Kamala Harris afite amahirwe. Nta wamenye ibiva mu matora, ariko ntekereza ko abari inyuma ya Vice President Kamala Harris bafite energy nyinshi cyane. Ubu butegetsi bwa Trump bubatera ubwoba, ntabwo bazi ikiri imbere, ariko Kamala Harris afite plan igaragara,
abantu bose bumva. Yego ashobora kutayishyira mu bikorwa nk'uko abyifuza, ariko ababwira polisi ziwe, ababwira amategeko ibyo ashaka kuzageraho, mu gihe mugenzi we aba avuga ibintu by'iterabwoba, ibintu abantu bashaka kumva mu matwi gusa kugira ngo bamuhe amajwi. Ariko nizere yuko abantu bamaze gusobanukirwa. Naho Frederic Ntuye we asanga igihugu muri iki gihe gikeneye Donald Trump kugira ngo ahangane n'ibibazo bigikomereye birimo umutekano w'imipaka, kugira ngo bahagarike ubwiyongere bw'abimukira binjira mu gihugu bitemewe n'amategeko. Ekonomi yari imeze neza, abaturage bari bafite umutekano. Nubwo hari ibintu baduteje ubwoba, bavuga yuko Trump naje ku butegetsi azirukana impunzi zose, azahagarika impunzi kuza. Ibyo ni ibyo bazavuga kuri media, ariko yarayoboye. Ariko yarabyivugiye ku giti cye ko azirukana abimukira hafi miliyoni zirenga 10 batuje ibyangombwa byo kuba hano. Bariya igihugu cyose kugira ngo kigire ubusugire nuko kirinda imipaka yacu, kandi twese twaje hano turabimukira. Hari abaje mu nzira nziza zujuje amategeko, hari abaciye mu bundi buryo wenda bagera hano bagasaba bakemererwa gutura mu gihugu. Ariko iyi mipaka ifunguye gusa ku bantu bose kwinjira uko bashaka, cyane cyane uzureba ku bantu b'iwacu ni bangahe baje. Mu myaka 76 ishize abaperezida 3 bonyine b'abademokrate nibo bamaze gutsinda leta ya Arizona. Ikindi gihe cyose yagiye itsindwa n'abarepublikani. Abademokrate baheruka kuyitsinda ni Joe Biden mu 2020 na Bill Clinton mu 1996. Edi Rwema, Ijwi ry'Amerika, Phoenix muri leta ya Arizona. Edi Rwema rero urakoze aho muri Arizona, ukomeze uhatubere nanone utundi tunsi duke kugira ngo ukurikirane uko aya matora n'amabarura birimo bigenda. Tunyarukire noneho muri leta ya Maine. Maine iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ibiro by'amatora byafunze. Ibitangazamakuru binyuranye biremeza ko bishoboka ko leta ya Maine ishobora kongera guca agahigo mu kugira ubwitabire bw'abatoye bwo ku rugero rwo hejuru nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi 2022. Icyo gihe byo byari mu matora y'inteko ishinga amategeko. Maine ni imwe muri leta ibarizwamo kandi abimukira batari bake bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ijwi ry'Amerika yatumyeyo Jeffrey Mutagoma. Leta ya Maine iherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Amerika. Nubwo ubuso bwayo buruta u Rwanda cyangwa Burundi inshuro zirenga 3 zose, ituwe n'abaturage bagera kuri 1,400,000 gusa. Mu bayituye, umubare w'abiyandikishije gutora muri uyu mwaka w'2024 ukaba 1,000,000. Muri abo harimo abagera ku 360,000 batoye mbere y'umunsi nyirizina w'itora. Ku munsi nyirizina w'itora, Ijwi ry'Amerika yashoboye kugera ku biro by'itora biri mu mijyi 7 itandukanye, ariyo Brunswick, Freeport, Yarmouth, Falmouth, Portland, Westbrook na Scarborough. Aho hose ibiro by'itora byari bifunguye imiryango mbere ya saa 9 za mu gitondo. Umujyi wa Portland ari utuwe cyane muri leta niwo wagaragayemo abatora benshi, kuva ku bacyuza imyaka 18 kugeza ku bakuze basindagizwa. Imirongo y'abatora ari miremire ku biro by'itora binyuranye byo muri uyu mujyi, ab'intege nke bashyiriweho uburyo bwo kubunganira. Aho twabashije kugera hose, umutuzo wari wose. Utora yinjiraga akerekana ibyangombwa, ubundi agakomeza mu cyumba cy'itora agahitamo uwashaka gutora. Mu mijyi ya Portland na Westbrook ibarizwamo umubare munini w'abantu baturuka mu karere k'ibiyaga bigari ugereranije n'ahandi, nta benshi muri abo bagaragaye ku biro by'itora. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ibiterwa n'uko bamaze kubona uburenganzira bwo gutora atari benshi ugereranije n'abahatuye. Ikibazo cy'abimukira ni kimwe mu byavuzwe cyane muri aya matora. Iyi leta ni imwe mu zakira abimukira barimo n'abakomoka mu biyaga bigari bya Afurika. Nubwo abahakomoka batatoye bose, ababyemerewe bari babishishikariye. George Budagu ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko hari impamvu iza ku isonga mu zituma babishishikarira. Nk'uko ubizi, Trump azavuga ko bimwe by'ingenzi ashira imbere amatora nuko hano abantu b'abayimigrase cyangwa se badafite ibyangombwa bagomba gusubizwayo. Rero abantu bose bumva bafite icyo afasha kugira ngo abayimigra bakomeze babe hano, baze nk'uko bari basanzwe baza, kuko benshi bahunga intambara zabereye mu bihugu byabo. Rero barimo bitabira amatora kuko bumva ko icyo ni ikintu bagomba gufasha ababo. Ku birebana n'ibyo, leta ya Maine iteganya gushyiraho urwego rwihariye rushinzwe ibibazo by'abimukira no kubafasha gutangira ubuzima bushya muri Amerika. Niruramuka rugiyeho, izaba iya mbere muri Amerika ishyizeho uru rwego. Muri iri tora, abatari bake mu bahatuye baribaza niba urwego ruzashobora gukomwa mu nkokora mu gihe haba hatsinze perezida ushyize imbere gufunga imiryango kubimukira.
Bwana Leopold Ndayisabye wahoze ayobora umuryango w'abanyarwanda muri men avuga ko ari umwe mu bahirimbaniye ishyirwaho ry'uru rwego. Igihugu cya Amerika gitandukanye cyane n'ibihugu byacu bindi tuba duturukamo muri za Afurika cyangwa ahandi hantu za Amerika y'Amajyepfo. Ubu hari urwego rw'umutekano n'uburenganzira n'ububasha perezida bafite budashobora kurengera inzego n'itegeko nshinga. Kugeza ku munota wa nyuma abamamaza abakandida babo bari bagihanyanyaza bashakisha amajwi kuri buri ruhande, haba mu magambo bavuga, uburyo bari bambaye cyangwa ibyapa bari bafite. Nubwo iyi leta izwi nk'iyiganjemo abademokrate, kuri bimwe mu biro by'itora hagaragaraga abantu bambaye ibyapa byo gushyigikira umukandida wa Republikani, ntibatuze kuvuga amagambo amwamamaza no guhamagarira uhise wese gutorera ishyaka. Abatoye baganira n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko aya ariyo matora babona ko arimo guhiganwa ku buryo budasanzwe, kandi abantu bagize umwete wo gutora kuruta uko bisanzwe. Hamwe na hamwe hari hatanzwe uburyo bwo gutwara ku buntu abashaka kugera ku biro by'itora. Ahenshi byafunguye saa 12, bifungwa saa 2 za nimugoroba ku isaha ya hano muri Maine. Abiyo saha yageze bamaze kugera ku murongo bari bemerewe gutora, ariko nyuma yaho ntibyari byemewe. Hashize amasaha make ibiro by'itora muri leta ya Maine byose bifunze, hagiye gukurikira ko kubarura amajwi. Jeffrey Mutagoma, Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Brunswick, leta ya Maine. Thomas, ndanakongerere yuko ni yandi makuru adasanzwe yandi ku matora y'Amerika bashobora kuyakurikirana kuri website akaburungu radio yacu voa.com. Hariho amafoto, hariho amavideo, hariho inkuru zidasanzwe ku matora y'Amerika kuva gitegurwa gushika uba kibandanya guharugwa. Turanabandanya rero turabwira ko ivyo vy'amatora abanyamerika muri ano matora rero bariko baratora president, ariko bariko baratora no n'abandi bagize inzego zitandukanye. Amamiliyoni y'abanyamerika yitabiriye itora ryabaye ejo kwa kabiri, aje yongera ku bandi batoye imbere y'itariki ya nyuma. Mu bitabiriye amatora ari ubwa mbere ahanganishije vice president Kamala Harris na Donald Trump yigeze kuba president, harimwo umunyarwandakazi abo muri leta ya Virginia yitwa Diane Kayirangwa. Yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe amubwira ico gutora bwa mbere kuri we bisiguye nk'umunyamerikakazi. Nkurikije ubumenyi buke nabonye muri aya matora mu kwiyamamaza n'ihangana ryabayeho mu bakandida bombi, ntekereza ko Amerika ifite ibibazo bikomeye cyane byo gushyamirana mu baturage cyangwa muri politike yayo, kandi mbona ko buri shyaka hari ibyo rifite. Nge nko ku giti cyanjye ngenda mbona ko kuri buri ruhande hari ibyo twemeranywaho no ku rundi ruhande hari ibindi tutemeranywaho, ariko mbona nk'umukandida nge nahisemo nkurikije intego afite, naramuka atowe akaba perezida, mbona ko hari ibintu byinshi cyane azazamura, cyane cyane ku bigendanye n'umuryango n'ibibazo bizingiye ku muryango ny'Amerika muri rusange. Kamala Harris ni vice perezida wa Amerika. Aramutse atowe yaba yanditse amateka nk'umugore wa mbere ugiye kuyobora igihugu cy'igihangange nk'Amerika. Nawe watoye, uri umugore, kumva watoye ari ubwa mbere, ijwi ryawe wenda rikaba ryaba rimwe mu yandi majwi menshi ashobora kujya ku ishyaka ry'abademokrate, umugore akayobora Amerika. Urumva byameze bite? Ni nk'inzozi zizaba zibaye ukuri ku nshuro ya mbere ku banyamerika muri rusange, kuko ni amateka atazigera asibangana umunsi umudamu Kamala Harris azaba atowe akaba perezida. Nkanjye nk'umugore kandi w'umwimukira muri Amerika, ni ikintu gikomeye cyane kuba nzaba mbaye umwe mu bahabaye kugira ngo uwo mugore abe perezida wa Amerika. Ni ikintu rwose gikomeye cyane, ni ikintu iyo nganiriye n'inshuti zanjye zikomoka mu bindi bihugu, bakomoka muri Amerika y'Epfo, ubona ko abagore bashaka ko umugore ahahagarara, umugore akagaragara nka perezida wa Amerika, kuko Amerika si igihugu uvuga ngo ubutaka bwa Amerika ko tubutuyeho gusa birangiriye aho. Amerika ni igihugu kirebwa n'isi yose. Bizaba kandi n'urugero rwiza, ntekereza ko hari ibihugu byananiwe kumva ko umugore yategeka nka perezida, bazafatiraho urugero rwiza kuri Amerika, bakavuga bati umugore ashobora kuba perezida, reka tumuhange amaso hanyuma turebe icyo azakora. None atowe cyangwa Donald Trump agatorwa, kuko n'ubundi yigeze kuyobora Amerika, n'iki biteze kuzatora? Nizera ko wenda nubwo Trump yatorwa, ashobora kuba hari ibyo yize mu makosa yakozwe mu gihe yari umuperezida mu myaka yashize, ashobora wenda kutazongera gukora, bikaba kimwe mu bintu byatuma ubwoba bumwe abantu bafite bugabanuka,
abantu wenda bakavuga bati azaba umuntu uhindura imitekerereze ko abantu benshi yabateye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi ni uko haramutse hatowe umugore naho hariho byinshi abamutoye n'abatamutoye bazaba bamwitezeho. Azaba afite intambara nini cyane yo kurwana, cyane cyane ko tuzi ko hari byinshi bitega abagore bikurikije n'uko imyaka myinshi yabayeho abagore batigeze bahabwa amahirwe yo kuba mu myanya ya politiki ikomeye. Ntekereza rero ko buri wese uzajyaho agomba kugira imbaraga zikomeye zo guhangana n'ibibazo bizaba biriho no kumenya kutagwa mu makosa akomeye cyane atera abaturage guhungabana, kuko byagiye biboneka ko abanyamerika muri iyi myaka ishize bagize ihungabana rikomeye cyane mu bijyanye na politiki. Ntegereje rwose nihanganye kandi nshaka kumenya ukuntu biri burangire, kuko ni ikintu giteye amatsiko, ariko twese nk'uko bavuga mu kinyarwanda dufatiye iry'iburyo umukandida buri wese yahisemo kugeza ku ndunduro. Ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari ku matora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika yabaye ejo, ariko by'umwihariko amatora y'umukuru w'igihugu, ko murabizi hari n'andi matora menshi. Iyi saha yose rero ihariwe, kuko n'isaha yose ihariwe aya matora. Eugene Mukankusi yayavuganyeho na Patrick Rwamasirabo, ni umunyarwanda ukomoka mu Rwanda, yatoreye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Impamvu imwe ni uko muri icyo gihe nagiye gusura umuryango uri aho ngaho hafi ya Pennsylvania, kandi bakaba baremenaga ko umuntu yashobora gutora mbere y'igihe. Indi mpamvu ya kabiri, nashakaga ko ntajya gutora atari umunsi w'umurongo, kuko ntabwo nari bubone ko njya ku mirongo aho ngaho, kuko hari abantu benshi cyane bari gutora uwo munsi. Kuko nageze mu gitondo, abankurikiye inyuma bari benshi, ariko njye ntagera kuko nageze saa mbiri za mu gitondo, saa mbiri n'igice, abantu bari bataraba benshi. None abantu baho ngaho iwanyu muri Philadelphia, watubwira ari iki cy'ingenzi cyangwa se ibintu by'ingenzi baba biteze ku mukandida perezida uzatorwa muri aya matora yo mu 2024? Ibintu umuntu yavuga by'ingenzi ni byinshi, ariko ibyo umuntu yabasha kuvuga ni byerekeye ubukungu. Muri iki gihe hari hamaze igihe hari ikibazo cy'uko ibiciro by'ibiribwa cyangwa se amavuta ya esanse byari byarazamutse. So bitegereje ko umukandida azaza agakemura ibyo bibazo by'ubukungu. Ikindi umuntu yavuga ni ikibazo cyerekeye abimukira baza muri US, hanyuma uburyo bashaka igisubizo kijyanye n'icyo kibazo gihari. Hanyuma ikindi umuntu yavuga ni ibya climate change, nk'uko tumaze iminsi tubibona, ihindagurika ry'ibihe ari ryo naryo dushaka umukandida ko ishyigikiye, nibura azaza nabyo akazabishakira ibisubizo. Hanyuma ikindi ni imbunda ziri mu bantu, uburyo zikoreshwa. So dukeneye amategeko arengera abantu, iyicwa ry'abantu rya buri munsi bitewe n'abantu bafite imbunda cyangwa se bakoresha imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Urumva rero watoye umukandida uzababonera ibisubizo, kuko ndumva ibyo ni ibintu by'ingenzi rusange aho ngaho nk'uko ubivuga. Nawe urumva watoye umukandida wizeye ko azabona ibisubizo? Yego, nanjye nibyo nakurikije, hitamo umukandida natoye. Abakiri batoya batari babasha gutora bwa mbere, byibura mwabagira nama ki kugira ngo bazajye babasha gutora umukandida koko wabagirira akamaro akabageza ku byo bifuza? Wabaha nama ki? Inama umuntu yabagirira abakiri batoya ni uko gutora ijwi ryawe rifite akamaro, kuko ibyo utekereza cyangwa se ibyo wumva umuntu yagukorera neza utabihera no kubera ko wabishecetse, ahubwo iyo ugatora iryo jwi ryawe naryo rigira ikintu byongera ku bandi bantu nabo mushobora kuba muhuje ibitekerezo, cyangwa se mufite ibitekerezo byabageza ku byo umukandida mwahisemo mwifuza. Ndagushimiye cyane Patrick Rwamasirabo. Nawe urakoze Eugene. Patrick Rwamasirabo rero ni umunyamerika ukomoka mu Rwanda, si umunyarwanda ukomoka mu Rwanda. Umunyarwanda n'ubundi abakomoka mu Rwanda birumvikana. Ni ururimi rero rwanyereye gatoya. Patrick Rwamasirabo, umunyamerika ukomoka mu Rwanda, yatoreye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Yaganiraga rero na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Thomas urakoze. Tuje tuva Philadelphia tuja muri leta ya Maine, kandi twari twahaciye turi kumwe na Geoffrey atubwira uko vyifashe, atubwira uko abantu batoye, icuko uko kimeze. Ariko rero aho yari araba abatora yarahasanze uwitwa Leopold Ndayisavye. Uyu Leopold Ndayisavye ahoze ari umukuru w'abanyarwanda baba muri ino leta ya Maine. Geoffrey na Ndayisavye bahuriye aho yaravuye ku biro vy'itora, aramubwira uko yatoye nuko vyagenze. Ndebye amatora uko uyu munsi ndabona bitabiriye amatora ku buryo budasanzwe. Ubirebye ugereranyije n'amatora yandi abahise, aya matora kubera ko ni amatora akomeye cyane. Hari ayandi matora aba ariho ya municipal aba ari matoya, kenshi usanga atitabiriwe nk'ukuntu aya ngaya yitabiriwe. Aya ngaya ni amatora akomeye kubera ko harimo umukuru w'igihugu. Ahangaha muri iyi leta ya Maine ni leta izwi kuba yakira abimukira batari bakeya. Aya matora by'umwihariko avuze iki kuri leta no kubimukira bayizamo muri rusange? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Aya matora ni amatora akomeye cyane kubera ko abimukira, amategeko areba abimukira ni amategeko akorwa mu rwego rwa federal government. Rero bivuga ko guverinoma izajyaho izaba ifite uruhare runini cyane mu birebana n'abayimmigrant cyangwa se abimukira, ku birebana n'amategeko, ku birebana uko baza hano, kubabona ibyangombwa bakeneye n'ibindi bintu byose biba bituma bashobora kuba batuzwa ku buryo bukurikije amategeko. Leta ya Maine irimo iragerageza gushyiraho ibiro by'umwihariko bishinzwe abimukira. Ni ikintu kitaba mu zindi leta. Mubona ko ibyo biro bishobora gukomwa mu nkokora ntibijyeho cyangwa se bikajyaho hakurikijwe uzatora? Mu yandi magambo, hari ushobora gutorwa akaba yabangamira uwo mugambi? Ibyo biro by'amatora twabikoreye ubuvugizi bukomeye cyane kugira ngo ibyo biro biboneke muri state, kandi ndahamya neza ko bitashoboka nta numwe, nta mukuru w'igihugu n'umwe waza ngo ayibangamire, kubera ko state nayo ifite amategeko yayo, kandi umukuru w'igihugu ntabwo aba afite ububasha bushobora kuza kugira ngo bwivange mu miyoborere bwite ya state. Ugize uti twabikoreye ubuvugizi ku buryo buhagije. Ubu ibyo biro bigeze he? Ubu ngubu bari baratanze, arimo barakora kusanya amakuru, consultance, kugira ngo barebe ninde uzaba ushobora kuba wujuje ibyangombwa kugira ngo azakore. Barebe uzakora muri ibyo biro azaba ari inde, barebe n'imirimo yihariye azaba ashinzwe. Niho bigeze. Urabona nyuma y'amatora umutekano muri leta uri buze kuba wifashe gute? Njyewe navuga ko ndizera ko umutekano uzakomeza kuba mwiza, kubera ko si ubwa mbere. Trump ntabwo ari perezida mushya. Trump yigeze kubaho perezida, ubu ngubu waratowe yabasubiyeho. Hari Trump twari tuzi cya gihe, ndumva atarahindutse cyane. Kandi murabona ko ibihugu byacu, igihugu cya Amerika gitandukanye cyane n'ibihugu byacu bindi tuba duturukamo muri za Afurika cyangwa ahandi hantu za Amerika y'Amajyepfo. Ubu hari urwego rw'umutekano n'uburenganzira n'ububasha perezida bafite budashobora kurengera inzego n'itegeko nshinga. Wowe waba uri umudemokrate cyangwa uri umurepublikani? Navuga ko mu by'ukuri ntandwe n'ibanga. Njyewe ntora bitewe n'umukandida, ariko ndi umudemokrate. Mu yandi magambo, watoye Kamala Harris? Cyane rwose niwe natoye, kubera icyambere murabona ko mateka ya Amerika niwe ubu ngubu wari ugeze ku rwego rukomeye cyane yo kuba afite amahirwe yo kuba perezida w'igihugu, kandi akaba ari umudamu, kandi akaba ari n'umudemokrate. Ibyo ni ibintu muri yakwishimira bibaye. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyakomeza amakuru yihariye ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo kuwa kabiri, ariko cyane cyane turibanda ku matora y'umukuru w'igihugu. Muri aya matora yitabiriwe n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Hari umubare munini watoye bwa mbere na mbere, harimo n'abimukira nyine mu batoye bwa mbere na mbere babonye ubwenegihugu bwa Amerika, kuko udashobora gutora udafite ubwenegihugu. Rubens Mukunzi ni umwe muri bo, yavuganye na Tim Ishimwe amubwira uko ari ishema kandi yishimiye ko ijwi rye rishobora kugira icyo rihindura cyangwa se ryunganira ku mirongo migari y'abiyamamaje itaragezweho mu bihe byo hambere. Numva ari ishema cyane cyane ko ari n'inshuro ya mbere kuri jyewe ntoye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwenegihugu. Birumvikana cyane cyane ko
mbere ntabwo nagize amahirwe yo gutorera muri iki gihugu, natoreraga mu gihugu navuyemo cy'u Rwanda. Nkumva ko rero nanjye mu by'ukuri mfite ubwo burenganzira mbere na mbere, ubwo burenganzira bwo kugira uruhare muri politika cyangwa se mu binkorerwa nk'umwenegihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numva rero ni inshingano zanjye kugira ngo nanjye nshyire itafari mu kubaka iki gihugu, ndetse noneho nk'umuntu wemera amahame ya demokarasi nkavuga nti ni byiza ko mfasha kugira ngo imirongo migari aba bakandida biyemeje mu guhindura itaragenze neza ibyashize ibe yagerwaho binyuze mu ijwi ryawe. Aba bakandida babiri hari ibibazo byinshi bagiye bakomozaho cyangwa se bagarukaho mu kwiyamamaza kwabo, birimo ikibazo cy'abimukira, birimo ubukungu n'umutekano. Rubens, ni iki wumva witeze gishobora guhinduka gihinduwe n'umwe muri aba babiri? Yewe reka mbanze nkubwire ko mbere y'uko njya muri iki gikorwa cy'amatora nanjye nagize ikibazo cy'uko nari mfite urujijo rwinshi turutse kuri ya mirongo migari abakandida bombi biyamamarizaho, kuko iyo ugiye ku bijyanye na politiki y'iki gihugu ukareba imirongo migari mu bijyanye n'ubukungu, ukareba imirongo migari mu bijyanye no kwemerera abimukira kuza muri iki gihugu, ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bindi bihugu, cyane cyane ko turabizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye ku isi hose, byamfashe umwanya wo kubanza gutekereza no kumva imigabo n'imigambi y'aba bakandida bombi. Nkavuga nti rero se ni uwuhe mukandida mu by'ukuri ushobora kuba yatekereza ibibazo biri hirya no hino ku isi? Ikindi ndi umwimukira naje muri iki gihugu, iyo urebye politiki y'abimukira muri iki gihugu uburyo aba bakandida bayivuga n'uburyo buri butandukanye. Njyewe nkaba ntemera umurongo nka Perezida Donald Trump agaragaza ko agomba gukumira abimukira baza muri iki gihugu, cyane cyane ko iki ni igihugu cy'amahirwe, ni igihugu gitanga opportunity. Nkavuga nti byari bikwiye ko habaho koko kwemera ko abimukira baza bisanzuye muri iki igihugu. Ku bijyanye n'ubukungu, iki gihugu muri iyi myaka 4 bigaragara cyane ko ubukungu bw'iki gihugu bwaguye hasi cyane. Nkaba nifuza rero umukandida mu by'ukuri wagombye kuzahura ubukungu, akabona imirimo, abagura amazu bakabasha kugura amazu, amamodoka n'ubundi buzima bukazamuka. Ikibazo gisaba ubusesenguzi buke. Muri aya matora, haba mbere cyangwa se abakandida batangiye kwiyamamaza, hari ikintu cyavuzwe cy'ikoreshwa ry'ubwenge bukorano cyangwa se intelligence artificielle. Wowe utoye bwa mbere ibi bintu biri kuvugwa, hari ubwo wigeze wumva ushobora guterwa impungenge z'uko ijwi ryawe rishobora kuba ryakoreshwa nabi, ntiryumvikane cyangwa se ntirige aho rishaka kugera? Izo mpungenge ndazifite, kandi nta nubwo ari ikibazo cy'ubu buryo bw'ikoranabuhanga riteye imbere. Na mbere y'ubu buryo ko buza hagiye habaho cyangwa se hagiye hanuganurwa kwiba amajwi, birashoboka cyane. Ikindi ni uko aba bakandida nka Perezida Donald Trump, iyo ufashe amagambo yagiye akoresha mu kwiyamamaza, bikwereka ko mu by'ukuri hariho guhangana gukomeye ku buryo ubwo ari bwo bwose bwakoreshwa kugira ngo atsinde. Harimo n'ubu buryo buze bw'ikoranabuhanga babukoresha. Rero bifitiye impungenge, ariko iki gihugu ni igihugu ubona mu by'ukuri yenda nubwo ibitera dede cyangwa se ari 100%, ariko mfite icyizere cy'uko ijwi ryanjye hazakorwa ibishoboka kugira ngo rigere aho ryagombye kugera. Rubens Mukunzi, umunyarwanda utuye muri leta ya New York mu mujyi wa Buffalo, utoye bwa mbere, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane Timko. Umujyi wa Buffalo ni muri leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ruben Mukunzi rero yavuganaga na Tim Ishimwe, yatoye bwa mbere muri aya matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ayandi arimo ay'inteko ishinga amategeko. Muri aya matora y'inteko ishinga amategeko tubibutse yuko umutwe w'abadepite wose intebe 435 zigomba kuvugururwa, naho mu rwego rwa Sena ni 1/3 intebe 34 nazo zigomba kuvugururwa. Hari n'amatora y'abaguverineri n'andi menshi cyane mu gihugu hose.